sehat. Jadi mau lihat mah di Tuhata, mau lihat mah di Perpunguata di Botariong. Sian nama muka hida saat ujungnya di dikion olak ni nama jalo titi maraku. Lumba budang teurahun iman tarsimo di nau masuk nau pona pasu nau majalo pasu pergugason buru nami dohot helanami apalah di arisario. Jadi untuk kami pemuruan kami marga Ritoma di marga hado tulang ni helanami marga Pasaribu. Jadi hamu mahabe nagabi tulang ni helanami ate. Jadi mau lihat mah di Tuhan perjulu sidohonon nami Tuhamu apara nami langsung na hudok kusoni ay don nujung ni bakata yon. Nah, jadi nunga taulah hubbi ulauta di bagasar sadariwa jalan nunga be takas hujalohani sinamut di buru nami macai gudong hujalohami apara siduli. Jadi moroh hata ini itu kan dokon ba hami ma nabangi tubuh hamu managawi peluduk di ido sidohonon nami macai gudong go pasu-pasui ijalo hami sian pemuruan nami marga Ritonga jalan rumah sahat di tangan nami main ido main haroro nami manda fotok kamu apara siduli marga Pasaribu lahu pasahaton son guar nama titim maraku sinamuk titim maraku pun tuhamu apara nami marga Pasaribu ang giap matuk tuhata mana bayi pasu-pasuna di pamuruata marga Ritonga di budian ni ulauta di tikio. Jadi itu lunga di bagasan Las Meroa kamu mata kotok kami ahadu limuna mangi buton prabowo tok. Jadi tono nami batu kamu hata gabi-gabi hata nauli agia batu tulun nyari bisa datangnya kita bisa ada panggiluan tujulun yang mata martua de bata ya duk sahat boru muna boru siahaan mono kami mandokon boru Pasaribu doon dia doban nami ido apa sih. Jadi muaing kamu matang di Jolo marga siahaan nunga robe hami ado limuna kamu jatuh ya hami di Jolo bos dorohanami naroro hamutong lao manolobi akas sudaon monotuk kami di Jolo Ido Koni manua obe nuaing inang bere namion marga Pasaribu detak tunga dong di hebes sogot aka na borat dipikiri hamuna di parumah tangga muna ba dali tok tuweligi otong inang mga duel tukaya mido alanu ngado ko baba nakin pangitudo na siga alay pa inutin hamido perjulu matong dok ko kami akan ibaga sa kami ido nang rugo Roma hamit itu lau pasahaton urus nagajang dohot ulus sitorok rabu tuhamu dulu keluarga anggi matong martinani matong amat talibata
saya ditabai malumowi dia muahi pason lumowi aka pacarian natama tujuan nyarion. Jadi saling berdoa sama Tuhan ya, biar apa yang kita inginkan Tuhan pun akan memberikan kepada kita. Pero udah parimea do si tokilon udah songgok-songgok deh, udah las ni roha mai di kita. Jadi rodo kami hula-hula muna law pasahaton ulos panggabi manang ulos las ni roha. Tuhat taruang ko namang ulosi todi muna do daging muna. Perhidir dun mangido tangyang tua mata bata asalas dagita do todita di portivion lahoma. Jadi tsunami omma ulos tohonan na sapolonay naking amasuk obat langido. Jadi hatani na tuwa na madokon balitak bagabi may tumudak ko si kaduan arimu matong gabi ka na marhamaranggi ay nung ngatakas di dahami hamu masih paululu bukas hatani dibikyon ulos nagajang do ulos ito rabu ang giat matok Tuhan tamar tinangi marbinege saya ditabay marihamu pasu-pasu na tujuluan ni Arion. Pertama